yiga noneho uko byagenze iriya bamwe bakavuga ngo Mobutu yararubonye urumva ariko gukurikirana nuko namubonye jewe Mobutu yari yarubonye regard ruhigita arayisomaga iya raporo garayisoma ibi ya mbere s'il vous plaît iba iya mbere muri conference yose conference y'igihugu cyose y'amatorero yose y'abapentekote ibi ya mbere y'abamisiyoneri ibi ya mbere abariyo bavuga ngo iyi biruzuye kandi ibyo wavuze byose tuzobigufasha mwatuze neza k'abakristo kandi mushakana amajambere n'ibyo mwavuze donc turabishima arabishima ngo amare kubishimaga Ruhigita yamaga aza mu bamugiriye kampanye yararimo Professeur Mwene Marungu Nanzuru Nibembe nibo bagise bazanye uwo muzi ngo bamare kuzana uwo muzi baraza ngo bashike basanga ngo baje gutorwaga batowe iwabo muri territoire ya Fizi ngo baje basangaga Gisaro niwe representa wa Kivu yose uwo mugabo bajyaga kumurwa. Murakoze bavandimwe bacu nkuko nari nabasezeranyije mu gice cya mbere mu kiganiro twakoze mbere nari nababwiye ko nzongera kubashakira uyu musaza kugira ngo atuganirize byinshi bitazwi n'urubyiruko ndetse na bamwe mu bamaze gukuraho usanga ibintu byinshi byagiye biba iriya mu karere kacu haba ibijanye n'umuco wacu haba ibijanye n'imibereho y'abanyamurenge muri kiriya gihe dore ko abanyamurenge tumaze n'igihe twaratatanye byinshi rero ntituza tubimenya. Uyu rero ari umwe mu basaza babibayemo cyane babifiteho amateka atari imbarirano ni ibintu by'ubuzima yabayemo. Uyu munsi rero nifuje ko tuza kwinjira muri politiki y'abanyamurenge uburyo abanyamurenge bisanze muri politike kuko ahambere hose yatubwiye byari ibintu byo kwirwanaho ariko mu by'ukuri nta muntu baragira uri imbere. Nyuma rero haje kuza abantu baje muri politike tuza twumva ibintu ngo by'ivote igihe bashanywe ivote tuza tumenya ngo byagenze gute byavuye kuki tuza twumva babaye abadepite ntitumenye ngo byazaga bigenda gute kugira ngo umuntu agere kuri uriya rwego tuza twumva abandi babaye abaminisitire mbese ibintu byinshi arabituvira imuzi rero cyane cyane aja kwibanda ukuntu binjiye muri politike abanyamurenge ba mbere binjiye muri politike tuvuze ngo guhera ba Gisaro niyo mateka tuba twumva niba hari ico yobaza uburyo yagiye azamuka uburyo yabayeho uburyo turaza kugera n'ibidukundira kubera umwanya igihe cizi ntambara za nyuma za RCD ukuntu za RCD zavutse bene ibyo ngibyo. Reka rero tumuhe umwanya kuba atarakurikiye ikiganiro cya mbere reka yongere atwibwire hanyuma yamakomerezaho tumuhaye umwanya. Karibu mze. Urakoze munyamakuru jewe nitwa Munyakazi Tambwe Katererawe kandi ayo magambo ndagushimiye cyane kuyambajije kuko hari abantu uri mu gusanga bavuga amagambo bakabanywa amagambo azashaka nko gusezereza yo kubeshya cyabuze bakabeshyera abandi cyabuze bakavuga ibitarabaye. Ubwoko bwacu tibwarwaniye ubutegetsi cyane iyo buburwanira intambara iba yarabaye kera cyane kuva kuri basogokuru bakayira iba yarabaye hariho inzandiko zizwi kuko barabatwara ariko intambara abantu baguma kwifata. Ubutegetsi uravuze ngo uvuze
ukoze kuri Gisaro, uvuze ubutegetsi bwacu bw'abanyamurenge bwese twagiye muri politike gute? Si nk'uko ubajije? yego Bavuze politike, umunyamurenge iyo uvuga ngo niyenda mu muco wacu ukavuga ngo politike ni ukwicana, donc ni ubutegetsi. Ariko abantu bakabyumva kubushanyi. Ubutegetsi bwacu abanyamurenge twarategetse kuva kera, barategetse bakayira, ariko izo ngizo zose tibivugwa, nta mirimo yacu zivugwa, kandi ariko twafashe kiriya gihugu. Nimba ririya barabara ryarahurutse, iri barabara rute nimero 5, n'abanyamurenge baritangiriye hano mu Kamanyu batumika inka zabo, bararihurutsa Fizi Karemberembe, gute bari bahaye batumika inka. Uri kurumva? gutumika ubwo bakora donc batanga inka, batanga inka zo kurisha, zo kugaburira bariya bakozi. Urumva? Ni inka zacu. Abariya bandi bose ntabagiraga inka. Nimba ririya barabara ryarahutse, ntibaryaga indagara, nta ico gihe bari bataranagira n'abarovyi, hari utwato duto, ariko inka zacu z'abanyamurenge nizo zamaze, nizo zakoze ririya barabara, kandi byari ko rihingwa n'isuka gusa, si machine. Kuva j'ai étudié l'histoire de l'Afrique, kuva muri pays du Maghreb, Maroc, Algérie et la Tunisie, rikama rimanuka gutyo, rikaza yinjiye hano mu Kamanyu, n'abanyamurenge. Kandi iriya barabara ryama rituruka muri pays du Maghreb jusqu'à la côte du Sud de Sode. Ni ukuvuga ngo iri barabara kuva no guhuka Fizi Karemberembe no kwinjira igituku Karemi kuri Rwanda, kuri nduze kuri uruzi Rukuba, n'inka z'abanyamurenge. Nta wundi muntu kugeza kuri Rukuba ni cyose kubwira. Izo nka kuvuga ngo abo bakozi bose n'inka z'abanyamurenge bari. Ico gihe ziriya zariko zikora mu yandi ma province, ariko kuva kuri Rukuga no guruka Kamanyu n'inka z'imurenge, kuko ntibagabagaburiraga, nta bindi babagaburiraga, n'inka. N'ubu ngubu twebwe imurenge haba umunsi witwa ngo ni wiposho, abantu bakama bavuga ngo umunsi wiposho, so nico kinyamurenge baturabizi ngo nakazi 1 na 3 na 4 na 5 ngo ni posho, ngo ni yinga. Iryo posho ni igiswahili, ni ukuza gukora. Barapanze ngo gapita nyanaka, donc le chef du village, gapita nyanaka uzoza gukora iposho, ni wewe. Birava rifata umunsi, ni twebwe twakoze ubwo butegetse tubiri. Shogiye kubwira ndiki sasa, ni Gisaro, ni vote. Gisaro n'umwana wacu w'imurenge, n'umwana uvuka mu kirere ca territoire ya Uvira. Niho avuka muri kiriya cy'Uturere. Yavukiye ndagira ngo mu Rurambo, baramanuka igihe cyo muri Murere, niho abantu cyane babaye muri plaine, ibindi gani byakera by'abantu babaye imipaka. Ariko ndavuga vuba hejuru y'ibyo n'ivyivote, ariko ndatangira ku butegetsi bwacu. Ubutegetsi bwacu ntabwo twafashe ku mbaraga, jabuze ngo tubufate ku gahato. Ni ubutegetsi bwavuye mu baturage mufata Gisaro yarize yiga leta intellectuelle, yari umuntu wize kandi erofa yagaza mu wa mbere igihe bagiye kugira le fondation de l'INAZA, Université Nationale des Zaïre.
gisarajayo Mm. kuko yari mu bambere iriya Université Nationale des Zaïre bahaye bayigira Kinshasa les fondations Mm. bakaza bafata les élèves intellectuels Mm. nibo bahaza baja kuri campus de Kinshasa Gisaro ajayo ni ukuvuga ngo igice cy'inyuma cyo kuvuga ngo wenda mu myaka yo hasi nta mateka ugifiteho kuvuga ngo wenda arangije primaire yarangije kuri aja muri secondaire no kuvuga yazamutse ari mu bana ba mbere mu bambere Gisaro ni uwa mbere yagaza yigiye hano kuri Kibo akaza pato akaza mu wa mbere ngo muce aje Bukavu nanone akadistenge aragendaga mu bana batoye Kinshasa bafataga bourse nuko bagiye nko kuri bourse aragendaga Kinshasa bamari gushika Kinshasa ariga kumenyekana cyane agenda ari umukristo yego wa Pentecote donc ababa les Cédois ababa Cédois donc Gisaro akaba umuseto ise ari umupaseri se oya yari umukristo ise byase sinobimenya ariko Gisaro ubwiwe yigiraga kuri Kiriba kuri Kiriba akabanza amasomo y'aba Pentecote CEPAC communauté des églises de Pentecote au Congo noneho ico gihe yari sepeza hinduka CEPAC communauté des églises de Pentecote au Congo Zaire nuko noneho Gisaro gagendiriya ariko nanone ari umwana afunziga wa CEPAC Kiriba ngo ashikiri Ruhigita representant legal wa CEPAC niwe wadutwaraga twese territoire de donc Congo Kivu yose oya muri Congo niwe wari representant legal wa Pentecote wa CEPAC les Cédois yavaga mu buhe bwoko Ruhigita ni umufurero kwa Majagiro nuko Ruhigita ngo aje Kinshasa ahamagara Gisaro aje kumuramutsa ngo aje kumuramutsa aramwibwira aramumenya asanga kanumwe wabo bakaba bagiye muri conference episcopale donc conference yaba episcopi bose n'aba missionnaire bari bavuye hanze Ruhigita gahamagara Gisaro kuko yari umu intellectuel aramuhamagara ati ngwino untungira amaraporo arayatunga akamubwira ati mission nyanaka kuri Kiriba gasenga n'iyindi yose kuko nyine akandika gati iyi turashaka ibitaro turashaka ibiki turashaka ngo tubone n'abasaidizi bo dufasha gutya n'abakozi bameze batya dufite amakanisa turashaka ngo muze mudufasha amanjanja twobona igitaka ariko nditwoca amanjanja nuko be ngizo iyo raporo garayandika amaze kuyandika nuko ari kubiyemo ama projet yose akenewe mu matorero ya CEPAC arayimutungiraga ijya raporo niyo yavuyemo gutorwa kwa Gisaro naniga Ruhigita mukanya ati ngaho haguruka uje kwisomaka ayisomere iyo asomere iyo conference none bagaza bagenda ukavuga bati representant nyanaka nasome raporo yi representant nyanaka nuko arahagurukaga Gisaro ayisomaga mu izina ga representant iyo ngiyi baye nyuma ibyo bibaye nyuma ico gihe Gisaro yari kiri province de Kivu donc ikubiyemo aya ma province ikubiyemo Maniema ariyo Kindu ikubiyemo Goma ariyo Nord Kivu na Sud Kivu ariyo Bukavu na Uvira urumva ico ari yarama bagaza bahita ngo n'amasurevu ma district ariyo tiyarama province apana iba ikaswa ubunyuma imibona kwikukira ba province de Nord Kivu province de Sud Kivu province de Maniema ariko iyo yari kiri Kivu yose hamwe Gisaro yayitwaye kiri Kivu yose donc Gisaro kuzamuka no kumenyekana
abo wa mbere s'il vous plaît nonoga abo wa mbere ku majwi muri Kivu yose ariko ara representer population ya Uvira ariko ku majwi abo wa mbere abo bandi bari bamukurikiye abo bandi bose abo bandi bari bamukurikiye nabo baba depite ariko wamenya amazina yabo wamenya amazina yabo sinabimenya neza kuko yari mu zone ya Uvira ariko hari umuntu Bianga nundi ngo ni Kuyi na Maître Bianga na Kuyi simba donc simba imenya neza niba ari tuhatambuke ariko iri pare ko abo barimo kuko basimba baje kuja mu nyuma muri manda ya kabiri ariko iyo ya mbere bari bayirimo iyo yari manda ya mbere donc le commissaire du peuple niko bagadabita le commissaire du peuple donc ba député le représentant du peuple nuko bakaita uli ba commissaire du peuple donc ni abaserukira abaturage nuko ga noneho ubutegesi uko byagenze Gisaro agira manda ya mbere irarangira iya kabiri burya byumva ko ngumbiye kuko ari wo wari representa wa Est du Congo Kivu Gisaro niwo wari imbere userukira ba député bose mu nama yego noneho ngo buce haza ivangura rituruka muri territoire ya Fizi urufuje umugabo witwa Professeur Mwene Marungu Nanzuruni Bembe nibo bagise bazanye uwo muzi ngo bamare kuzana uwo muzi baraza ngo bashike basanga ngo baje gutorwaga batowe iwabo muri territoire ya Fizi ngo baje basangaga Gisaro niwe representa wa Kivu yose uwo mugabo bajyaga kumurwanya bakese uriya muza mu gukubitira amashi yakiraga ijambo komeye nonoga ngo babandi ngo baze kuvuga ni vyingiriga atese muri mukubikubitira amashi muzika ruwahe umunyarwanda naho niho ndatangiye noneho bwirya manda mvirangire urumva arasubira kandi arapojeje arafata kuri manda ya kabiri arasubira arafata angamare gufata Gisaroga ariko ababo bamugirira ishari ya shari ngo bamare kurigira Gisaro araza akaza zino yaza kuzino ababo bakamugenda iruhande ukoga arasa bagaza bagira igihe cy'umwaka bakabahereza amezi 3 yo kuza kuruhukira muhira bagenda bakoranye n'amaraporo y'abaturage Gisaro cyo gihe garasa yaramaze simpani kwa yaramaze imyaka 2 Gisaroga urabona kuko yari umuntu ukomeye yari umugabo ukomeye akaba hano muri Plaine akirwa hano ibubira ariko agataha ibujumbura nuko bagira piste tajanye maremare bagira piste ya kamyo hariya mu Gatumba bamenya kuko azayirirwa muri Plaine agataha ibujumbura bamwe bagira kamyo hariya kuri douane iramurinda ngwize kuza bama bahamagara ya kamyo yaza niyo yahitanye imodoka ariko iyo kamyo siyo yamwishe ngo ayibone shoferi wi abona nyine yaje kandi yanyimwuzura yagira ngo arashagira ikikame yamagira cya arayepuka ngo yepuke aratemba imukubitaha igitugu ariko cyane yabuye mu bitaro bagira mu bitaro abariho niho yaguye baramukurikiraga mu bitaro abamwishe nanje nawe sinokubwira ngo ni nyanaka urumva ariko harimo
ukuboko ukuboko kw'ababa kw'abandi babicanyi bari bamukeba bagaza bamuhika nuko gagisaro mama bakurikiraga urya mu dogiteri uhaye umuvura yonyisha arapfa ngo amare gupfa hajaga uwari sprayer wiwe simpaye nitwa nimbari de donc depite yagazabaho hakaba nundi wagateganya kuvuga ngo yogira icaba ubundi kuko nje watari territoire yanje sino hakikisha ngo mvuge ngo ni nyanaka simpaye mumenya neza urumvishije ariko iconzi nico mpakikisha yagiraga sprayer wiwe wasubiye mu kibice noneho ga ngiye kuvuga aho nani ivote yabereye no kuvuga ngo uyu musipure yawe yakomeje cyakira mupaka y'ijya myaka gigashira ya myaka yari bazaga bahabwa ingahe 5 ya yindi irashira hazaga manda yakurikiyeho nuko niyo mwagize ibibazo bye ya manda burya itarashira bama bagira conference donc conference yaba les intellectuels di Kivu ubushire wumvishije ngo yabize yeme wagira ngo yababuza mu byo nuko ga noneho wimare kwiga bagira inama yabo yaba parlementaire donc ba representa barya bose ba député baserukira Kivu bagira inama yabo wumvishije bagira inama ya nama baravuga ngo hakwiriye kuba recensement scientifique aho niho hatangiye mutego naho baweniki unuho bati noneho mbere turagira recensement scientifique iyo recensement scientifique umukongomani utazosana umuntu wese bafitiye amashaka ntazogira iyo recensement niyo yarangije niyo havuye Congolais de père et de mère aho noneho ga naho ngaho niho byavuye bya bintu ibo bonyine uri kurumva arabagiye muri Nord Kivu arabagiye muri Sud Kivu arabagiye za Maniema bizana kavuyo donc tuvuge nko muri collectivité y'Ibupfurero hari abapfurero bamwe bari bamaze kuvuga kera ntimbara abahungwe n'abandi nimbara bati abana abanyarwanda saba kongomani bya bintu biza kuvurungana gutya guverineri yitwa ngo Ndala Kasara arabyica urubishije ngo amare kubyica ati ibintu sinzi aho byaturutse kandi iriya muri komite centrale ntabyavuyeyo guverineri ngo aze kubaza ati ibi bintu ni ce sont des tribalismes de l'est du Congo barabyica ngo amare kubyica nanone ntibava kwizima bandika iyindi memorandum abo ni bande ba represent ba député barya ba representant du peuple les représentants du peuple ba député ba Kivu yose donc Nord Kivu Sud Kivu Maniema bagize inama ya nama bandika les gratuites bandika ngo les infiltrations des étrangers dans les organes libéraux du MPR donc ubwo iyo niyo titre donc kubisobanura iravuga ngo abantu biyinjiza bacengera bakinjira mu butegetsi les infiltrations des étrangers kandi ari batari banyira igihugu mu butegetsi mu nzego z'ubutegetsi butari kandi batari abakongomani batari abazayire cyo gihe Zayire nuko gano noho iyo memoire ngo nani yabo iyo memorandum yabo barayandika ngo bari kuyandika kuko gari bo bonyine ico gihe umubembe witwaga Ansuruni Bembe niwe wakoraga ni bari president assemblée
le président de l'Assemblée nationale Mm. yigeze kuba vice président ariko ngo ageraho sinzi wabe ibibazo yahuye nabyo aba president urumvishije Mm. nashaka abe vice président nanone urumva kuko yari afite access ibyo byose kubiteteya Mm. baragendaga barabiteteya rya jambo donc bararisobanuraga bajyaga kurisobanura iriya muri komite centrale yakongoka ngo bamare kubisobanura donc nizo basobanura ntibanabisobanuriraga muri parlement yose baza kubisobanura kuri ba secrétaire parti hariya hirya baragendaga barabisobanura ngo bamare kubisobanura amazina ngiye kugeragaho intambara yabaye yivote wambajije rwa rwandiko ndumva ko barwanditse ruragendaga iyo rwagashikaga rwishe abanyamurenge rwa rwandiko banditse bashizemo nabo ba infiltré babavuga amazina yabo yari ngo dore abantu bahaye baza gupoze kandidatire kuba ngo bazobe ba commissaire du peuple ariko ari ba infiltré kwa mfano Dugu wa Mulenge Musafiri Mushambaro nani uyu mugabo Mutambo abo nibo biwacu bimurenge ruguru iriya naho hariho barwakabuba nabo ni benshi sinobamenya ariko bari barimo nuko noneho barwakabuba shinga bose barabandika bose donc barya basubiye gupoze candidature ngo bamarega barya bose babanyamasisi nabo muri rucuru ariya za Jomba bari bapoje candidature arya mantu zose bayakuramo kushi ngo bamarega kuyakuramo iriyaga muri komite centrale bandikiye rwa rwandiko hakabaga umugabo secrétaire general wa Mubutu Bisengimana akabaga ari Nyamasisi kumvise ngo ashikega rwa rwandiko ararubona ngo amarega kurubona ibintu naho ndivuzarere ngarubonega arukuragamwe rwisha fotokopi arufesereraga iwabo arabohereza umurenge urushe ati nyine barigaga imasisi muri Nord Kivu bariga ni wacu muri Sud Kivu bariga bati nta kundi kuvuga ngo twemere tuba bashitse ntibishoboka ni ukuvuga ngo amabiro yose yivote arebwa n'abanyamurenge donc ga mu karere k'imurenge inama yiwanyu sasa inama yiwacu urumaze kumenyekana iwanyu inama yabereye hano ku komite y'ibuviraga niho hari hakuru yacu y'abanyamurenge bati nta kundi ni ukuvuga ngo iriyaga mu bashefu bacu les chefs coutumiers bariyaga bahagarariye abaturage hari amabiro ya vote nta kundi tuzobihorera kuko hari amabiro ya vote kwa mfano ariko reka ngusubize inyuma gato ahantu uvuze ngo bamaze gutanga urwandiko rwari ruriho ya mazina y'abantu babita ba infiltré barujanye muri presidence Bisengimana ni we secrétaire ararusoma yakiza reception hanyuma noneho ararufotoza asigara na kopi ararutanga kwa Mubutu ese